Kunalabantu abadala abathiwa zithunywa izidali zekhaya, lezi eziphethe zobukhosi Okay. balelo kanje. Namhlanje labafundisi bahamba nawe, bazama ukukukhomba ukuthi yeyi muntu sikhona sikubhekile, sihamba nawe and sifuna 1, 2, 3. Kodwa uzohamba bese lezo zinto lezo ohamba uyazibona. Musi kuwe kunalento yamanzi. Oh, okay. Hayi, uyayichaphazela. Okay, ndikumamele mkhulu. Kunalento yamanzi kuwe ukuthi mawulele unokuziphupha nje usemanzini or uye emanzini. Camakho, camakho, camakho. Ngoba lento ithi mayihamba bese ifika lana usengathi ungahamba bese uyawathanda lamanzi bese uyahamba nje unande uyogeza kiwo. Kodwa Camakho. ungathi mawufika emanzini bese uthatha umuthi uyawudida ngoba uzayidida lento. Lento phezu kwakho ifuna ukuthi bese uhambe unande ungena lapha emanzini uhambe uyogeza, uthathe isiwasho ugeze ngazo. Camakho, camakho. Yileyo nto leyo efunakalayo ngoba uhamba uyaphupha, unamaphupho amaningi, amanye awuwazi ukuthi achaza ukuthini, amanye uyawa-understand angithi. Nale Camakho. gama leli lakaNsika Yesizwe lichaza enye into futhi empilweni yakho. Insika yesizwe, it's a mother of world. Insika. Camakho. Whoa! Hey, camakho, camakho mkhulu. Camakho mkhulu. So kunalesalukazi ohamba naso yemkhulu, owahamba waze wathola legama ngaso. Kungakho namhlanje mawuthi uhamba uyazibuka. Wena musi nalabantu besifazane nanoma ningaze nithi niyahlala kodwa hayi man ekuhambeni kwesikhathi uvela kunyanyise nje. Ngoba kusuke sekuphakama lesalukazi la emzimbeni wakho. Hey, camakho mkhulu. Okay. Masibamba hapa. Mkhulu. Hayi suka yazi ntoni, qhubeka mkhulu. Camakho. Camakho Khehlekazi. Camakho mkhulu. Ulo wesizwe owenza njalo. Sengathi ungahamba ubuyele ubabuze ukuthi lo nsika yesizwe ukuphi la ekhaya. Bakuthathe nje bakwazise yena. Or umane nje uhamba uthandaza, uthatha ikhandlela elimhlophe umsondeze abuye yena akutshele yena ukuthi yena ubani. Kumele uphile kanjani ngoba mangithi ngihamba ngiyafuna ayikhona lo muntu omdala uthi ayikhona, mina ngihamba ngiyazifuna kodwa ngiyithola ukuthi ngingubani. Ngoba kwesinye isikhathi ngiyithola mina ngifuna ukuba ngedwa, kwesinye isikhathi ngiyithola ngathi ngingakhala ngimemeze ngingazi ukuthi ngimemezani. Camakho. Yilesalukazi mkhulu sasihamba sithandaza lesalukazi ubokuthandaza lento yakho yini uthe ufuna ukuba yini? Uthe uyaphi uya kuphi? Yini lento engingayifuni leya? Yini? Angeke ngize ngithi ama-devil worshipper kodwa ngizothini? Kodwa leyo nto leyo nje yiyeke ngoba langa uzoyenza uzothi mawubuka uthole lale nyoni ezingekho eduze kwakho and le nyoni yizo lezi eziphilisa yakho impilo. Yeah? Hayi mkhulu le ayinto bendidlala ngayo. Hayi. Hey. Okay. No, like bendidlala ngayo. Hayi mkhulu masiyeke mkhulu. Ndiyabona ukuthi igqobhozela abanye abantu. Masiyeke mkhulu. Ndizobamba private. Camakho. Kodwa camakho mntomhlobo, camakho. Camakho. Hayi ndizohamba ndihambe ndifika phaa. Yeyi yazi namhlanje ndike ndathi ndihamba apha. Heyi kwakho into ethi mandinxibe iimpahla ezimnyama. Ndingumntu oyithandayo ke i-all-star like u-black and white. Heyi ndanxiba u-black and white apha. Heyi ndathi ndihamba apha. Heyi boobhuti abadala kwenzeka isimanga. Yile nto namhlanje ndithi uba nayo izinto ezithile ndiyeka. Namhlanje ndiye ndathenga isiphuzo esimhlophe.
like izinto kuthiwa zii-gin, zii-vodka, abanye bathi zii-brandy. Hayi, kodwa mna ndiye ndathenga i-gin. Heyi, ndayithenga le gin ndayisela ndazofika apha endlini. Hayi, namhlanje ndinathi i-gin. Yile nto ndike ndathi Aninathi ijini nina, ninathi ibranti. Angazi ukuthi ufuna mamkhulu, yiyeke wena, owaziyo yiyeke. Aba bangaziyo mabahlale bangayazi. Yiyeke wena mkhulu, hayi, yiyeke. Hayi, ezinye izinto engathi like mkhulu, hayi no, like yiyeke. Baleka, baleka, umaleni. into Hayi, engichazayo, Amaki, ungichaza ngoba uvele nje wena wathi uma ungena wazelu ke istaraha mayonsika yezwe, hayi bakithi uyangena kancane ngizipho. hayi, yazi mkhulu, ndingene nje because besingabantu abambalwa. Understand mkhulu? Hence why like ndiye ndangena. Mna like I'm a person like who like to take ama-risk. Understand? And like ndingumntu othanda like uthanda ama-risk. Maybe like like apho like ukhoyo uzohamba uhambe uyibone into yakhona. Untsika Yesizwe ngumntu like uthatha i-risk and ngumntu like ubana uze ngamafilimu if like resonate inyaniso nje, inyaniso. Hence why yabona ndiyabona ukuthi like siye siba banintsanyana like apha like egruphini. Yile nto ndike ndathi yeah, but kwaba ndike ndabaxelela ngezinto ezithile like even ngawo Amaki ndike ndabaxelela mna ndingumntu othanda irisk. Mna ndiyathanda uriska nangempilo yam. Ukuthi like inyaniso mayivele apha ivela khona, qha ke ndiyabona ukuthi siye saba banintsi. Bendizokuyeka like uqhubekeke wena mkhulu, apho like uqhubeka khona uyazazi amandla wakho uthatha kwathatha, kodwa ndiyabona ukuthi uya-understanda mkhulu, like akusuthi like awuzazi izinto ezithile, uyazazi izinto ezithile. Yabona like it's not a coincident ukuthi like ndiye ndakufolowa but ndibe ndingakwazi. Kodwa ke namhlanje like uye wabuya wabhodla ezinye izinto wazibhodla and like ukuzibhodleni kwakho like they resonate with me. And uAmaki uyayazi ukuthi bendike ndamxelela ukuthi mna I'm a person like who's pick and choose what people are saying. You understand mkhulu? Mina I always say I don't know anything. Ndingumntu ofuna inyaniso. You understand mkhulu? Not ukuthi asizazi izinto ezithile, siyazazi, qha nje kumele sivikele oko sikuvikelayo. uAmaki uyayazi, ubhuti Manqoba uyayazi, asizuba deep apha. Yeyi, namhlanje ndiye ndakhaba ibhola mani, i-football. Camakho, mntu omthanda, camakho. Wena bhuti Manqoba, yilaa nto bendike ndathi uzungazoyika ezinye izinto ozibonayo. Ayizo zinto zobumnyama okanye mhlawumbi zizinto zokuthini. Andibhuli wena, mna ndingomkhulu ke, mna ndinguNtsika Yesizwe, uyalibona igama lam liphaqa nje. Bhuti ungazoyika ezinye izinto ezithile ngoba ngeke uyazi ukuthi ubana zingahamba zihambe zikufikelele sekuphi apho kumele like ube khona. Ndike ndathi apha like kwiphanele heyi, ndike ndathi apha kwiphaneli ukuthi isibongo sibalulekile too much, izithakazelo. And le ndaba yezithakazelo you might take it very lightly, but ukuzazi ukuthi ungubani, usuka phi, uzalwe ngubani, that is very important. Why ndisho kanjalo? Iy'thakazelo sometimes kunee-conflicts that utatakho okanye umamakho angazange akwazi ukuziresolva, but ngoku umthwalo njenge-firstborn zizinto ezo kumele like wena hayi Manqoba, hayi.
But andibhuli mna, like andingomntu kamoya, ndingontsika yesizwe igama lam. Kodwa ke kuyafikelela ukuthi kubana kumele like u-understand, hence that like that other brother uye wathi kubana they are not so special, and ndiye ndava kabuhlungu. Uyabona loo nto. But ke anyways, cheers to Wednesday. Namhlanje like ndisela ijini, ndirayithi. Yeah. And ndifake imali yerenti apho ndiyifake khona. Ndafaka imali yegrosari apho ndiyifake khona. Ndahamba ndenza like izinto ezithile apho ndizifake. Ukhumbule ukuthi I am not working for anyone. It's been a month, you understand, after like i-accident. And I've been doing like what's necessary for abantwana bam ukuthi like bazifumane, you understand. I've got 3 children. Oyi-1 una-7. Abayi-2 like they are more like twins and all that, you understand. So mina, hence why I always say that like ukuthi I like to test what the knowledge is. Ndiyathanda yeah, yonke loo nto. Namhlanje nditya ijini bra. Ndiyayitya le jini just because like I didn't plan to eat ijini namhlanje, but kuye kwakhe into ethi hayi hamba khawukuphume namhlanje, because it's been like 7 days ndingaphumi apha endlini. No, not 7 days, 3 days ndingaphumi apha endlini. And I'm always that person. You always know wena bhuti, wena amakhe ukuthi andingomntu othanda ukuphuma apha endlini. If I'm not like writing a book, maybe I'm studying, yonke loo nto. But ke like zikhona ezinye izinto like endizisaveyayo. Hence why like ndike ndafumana i-call yakho ngexesha elithile. And imini yanamhlanje it's not a coincidence. Ndiyibone iseza wena bhuti. Umkhulu kodwa bendingamazi uba ngumkhulu ngulona. Yilaa nto ndihlezi ndisithi ndihlezi ndinolaka kwabantu abathi hayi, we must be able to consider our brothers and sisters outside. My brothers and sisters outside, we also have like internal conflicts that are surrounding iSouth Africa. Masiyeke ukuthi bana Mozambique, China, what yonke loo nto. Can we just like consider like izindaba zasalapha endlini? Kodwa ke hayi, abantu abadala ngabantu abadala bra. Abantu abadala Uzozama mfo. ke ndayithetha into ethethekayo namhlanje, ndingazi ke noba like wena ubhizi usirikhoda uthatha i-information uyinike like umkhulu ukuthi like makafike ngolu hlobo. But ke like I reason Ngiyarelax, ithi siyijike siyenzeka so. Amakhe. umkhulu. Thina ngapha ngakithi sentshonalanga. Yewe, okay. Khona ilanga lenu thina kithi. Okay, lalivela khona leni ilanga.
thina kithi lichuma khona. Hhayi mkhulu, andiyiphikisi loo nto. Into endizama ukuthi ungumSwati, ungumZulu okanye kwenzeka ntoni ngawe mkhulu? Oh, mina my mom it's Ndebele. My father it's Mswati. Okay, hayi yeka apho ke mkhulu, hayi undiphendulile. Into ebendiyifuna ukuthi ungumSwati okanye mhlawumbi ungumZulu okanye nxa uthi ungumSwati, hayi camagu lo mfana. Umswati mkhulu, ngingumnkosi uDlamini wena okunene lidlula ledlusakala ubamba umadlubula ubadlulisa. Umlangeni Camagu. Hayi sebukhosini lapho madoda sebukhosini. That's royalty. Ewe. Hayi, aba bagqibongena to the people who just came into the panel. My name is Unsika Yesizwe. Siphethe i-host uAmakwehesu, which is the host like uhlala eCape Town. Akahlali eCape Town kodwa uhlala apho ahlala khona. Sibe noBhuti Manqoba, sibe nomkhulu. We were just having like fun, like we were talking, man. Like namhlanje I had a toothache and I went to buy like ama-Compras. Like izinyo lami libuhlungu man. Libuhlungu izinyo lami bantu abadala. Kodwa ke like there is nothing that you've missed. We were just having like just nothing much. Yes. video. Uyangizwa? Camagu. Bathi uthathe umadubula umfake emanzini alow utlubhe ngawo. Ngafundiswa amaXhosa nje lapho. Uthini? Yes, umadubula uyambona? Hayi mamkhulu, nangu ecimo Yesu. Yo. Ngafundiswa amaXhosa mina leyo nto. Mangaba awazi ngiphila kakhulu namaXhosa, ngilapha amaXhosa mina. Ngisebenza ngawo kakhulu. So nami ngiyele ukufunda, bayangifundisa ezinye zezinto. Ezinye nami bayangipha lamakhehla ukuthi hayi kunje. Ngiyeza ngoJune e-Eastern Cape, okwamanje ngiseMpumalanga. Ngihlala kakhulu e-Eastern Cape because abantu engibalaphayo kakhulu base-Eastern Cape. Ungabaleki. Amade. Uyabuya wala ikhala. Family uyabuya uthola ukuthi hayi phone yakhe umbela. Yabo. So Mara ilona intwaso yami ngiyigubha lapho yazi. Ngiyeze nespray. Ya mangithwasisa ngigubha lapho ngigcina ukugubha last year. Mangithwasisa umntana wami wesi-4. Wow. Uhlala eneli-sprayed, so ineli-sprayed la ngigubha khona mina intwaso yami. Mamele ngikhuluma Same location actually, but it's just like very, very close. Neda ngiyazi le ndawo engiya kiyo, yabona la emuva bathi semuva kwani yini leya lokho nje ilwane leya. Kruger National Park. Yes, angiyazi le ndawo leyo esemuva lentaba le engale ngintaba ngapha yilokho nje ngale Kruger, but intaba enkulu sigubha lapho. Yeah, angiyazi. Yeah. Sigubha lapho ke. Actually nami ngalapho. Wona ongalapho. Ngalapho kuhlala omunye umkhulu kathi uMagwaza ngazi uyamazwa kandawo. Yeah. Okay. Yeah.
Amakhi mengithi mina ngithini? Ngizwana nokufundisa nge-general things, hhayi ukuthi umuntu abuze yena a specific something, uyayabo, engeyakhe, ukuthi ngithi uma ngiphendula afile offended, uyayibona? So ayikho into engizoyenza. Hey, Hhayi kuzawulunga. Unyaka ozako Amakhi ngizokuletha ithwasa elokhanje nginethwasa le-Cape Town. Ngizoletha ithwasa, ngizogodukisa ithwasa ngapho uzongazi. Ya, ngizoza sizogida lapho nabantu bami sizogodukisa lapho, uzangazi.
azi ikhaya elihle. Yini njani? Kakhulu mkhulu. George. Njani? Uzwa kuba ngibona. Ngitshela ukuthi ngifika yezo phela. Asene enengibhizi. Hayi, ku right gangster.